Om Swastiastu. Sane mangkin ngiring sareng-sareng melajah nyurat lengkara basa Bali nganggen aksara Bali. Imbonyane lengkara gununge tumbuhin taru. Ka pertama nyurat kruna gununge. Kariyenen antuk aksara G medaging suku, aksara N medaging suku, mangda persida ngemedalang suara U. Ngelantur wenten aksara nge kesurat nge tumun kedagingin pengangge aksara taleng mangda masuara nge terus kewacen gununge. Kelanturan antuk kruna tumbuhin wenten aksara D madaging suku mangda masuara du, wenten talar aksara mo. Nah, semangdane me puniki presida masuara tum, patut alit-alit urati antuk aksara selanjutnya. Nah, nika wenten aksara B. Aksara B puniki kegantung ring aksara me mangda presida masuara tum. Ngelantur aksara B hanya kegantung punika ilengan daging suku mangda masuara U. Ngelantur nika wenten aksara H. Aksara H puniki mangda masuara hi patut medaging pengangge suara ulu mangda masuara hi. Penguntan ika wenten aksara N. Nah, aksara N puniki mangda presida kewacen tumbuhin luaning ring ungkur wenten kruna taru. Nah, kruna taru puniki tanya puniki mangda kegantungin ring beden aksara N. Ketalar kelanturan antuk aksara R medaging suku mangda masuara ru. Punika dados nyane persida kewacen. Gununge tumbuhin taru. Om Santi 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 Om.